ngidawule ngisavela kathi nami ngawubonga kakhulu abantu abenkosi labangalovi emagemeni mabudlalwa moya kakhulu ukuthi betabavunulile babahle bahlala eceleni kwakhe minister bese kusethile ke navula kathi usinayo tawubonga ngala nami ngibonge ngalana ngisiphosi kuloko nje kwecala lesingabonga ufishane kakhulu ukhomputele zibe nema dates engwenyama cup uthi mhla ka24 February siseshiselweni eSobhuza Stadium mhla ka25 sikaManzini emavuso mhla ka2 uMarch sikaHowe ePlane Groundini mhla ka3 sesiselibonjeni esiteki ngenhla kwebus rank lokumcoka kakhulu esitokumemetela namuhla iculture ibamba lizinga nawubuka ukuthi nyalo sesifike la khona sekutaba nento lenhle lebonakala ukuthi ayivele sekutaba ne draw nakutaba nema competition akaculture Ingwenyama Cup abangwa yini abangwa ukuthi kufanele kwekuthi sithe masiyodlala sibe sesati kwekuthi makucala lithango iqala mhlambe bakuphi balandzelwa bakuphi sive stawadiswa maswahili amahle masinyane emsakatweni nakulo wonke ema media houses ngaloko sicela nje ukuthi naba lebe babhala ama registration forms babhala ngoba bebunesikhala la khona kubhalwa indvuna noma lobamelele abeme ngemumo la siyawhlanganela khona iregion nangeregion kuyoba nga-RA ehhovisi noma ema-office nakhona la kuyoba khona nale draw kungaba nje ukuthi abahlale bakwati lokho nalabanye labakulama groups bahlebele lokungibona bawadi kubika nje kubantu abenkosi lababuka umango bobaba etikhulu nesive sonke loyo mlayito loyo ukuthi liyeta bandla kaNgwenyama Cup litowenda idraw lefanana nayo le la khona kutaba khona exactly lebekulana emabhodo manje siyabuma kunemabhola la siyakwazi sifuna emahouse siyabona khona ibandla sawuhlala phansi siyabonga kakhulu